Hello, TUNI Kuki News in Bezose, Nabonta Vinlim Navin. Tunin Jong Igam Sunga Til So Ho Aban Banin in Vakit no Hitin. They ta Til So Ho Alungi Ti Ho Jong Mo Ahin. Date TUNI date 13 February 2026 Ahita in. Zan hi date 12 February VWA Ho Kipin Ze in Vaiphei Ho Hi. IDP Vaiphei IDP ho hi nawa kona ana kinodoh ki tai ti ho jong hi mu a hin hi chi hi meitei gala hungjam ho kinodoh ki da hi meitei gala chu meitei ki cha hungjam wa imi isala ti hungjam lu no hi in la tu hi imi isala zinga jong ei kinodoh ki da hin galjam anina hi tain ani channa anat dan chu ika gela hi la chun he thim so ke de uta sanin hi chi chung chang ho hin sei hoi ten chule litan boina internet anaki kha ho jong tu hi ki hong panding hi tai ti tu so hung ki bol na ho jong akimon hi ama sapenin zan hi date 12 February 2026 VWA in pu LM khaute popular government anazop na chunga deilo vet sa na lamzo na hung panga Vaiphei ta chanu ho zo se na bon cha chungwin ki pa thu kain phongowi hichito banga mabana itiam khana inam pin to gon ahung ki neya hile i bon chawa panla ki khom ki dingin jong kain ti movie ti ki pa thu seina ahin boluwi ti jong hi mo hi in aban kit na hi ga vekit lo hen zan hla hi chi VWA hon lamzo na anei na chungwa hi mi phalo phabe pi in kiphin na anabolwa VPC hall hi in hi lo le thilza chomchom ho su si na ho jong hi ananeivi ti ho jong mu hi in hi chi chunga hi zillai ti chu Vaiphei Student Association hon jong demna sangta kaneivi ti hi Condemnation lekha ho jong ahin so kit novin hi chi thil ho hi evet na hi la chun alang khat na ki phin na ding jong lo hi in zan ha VWA hon jong phateta phon do na nei ta vin kei ho in sung ki su top na dinga pan kala hi ti jong hi thu phon ho jong ananei saw hi in Vaiphei no pi hon Vaiphei MLA koma ki phinna aneyu ahin la hi chila hi Vaiphei nam ki su tup na ding Vaiphei tribe ho ki su tup ding deilo mi phabe pi aume ti jong hi mu chen thein aum kin na hi chi chu ti ta lowa jong zan hi ki phinna hin bol ho di phailin khosung vela hi ki phinna anabol hi in hi china chunga jong hi di phailin village authority hon jong demna thupon ahin bolovin igam inam hi mei leigal kinai lai ta hi in khat le khat pan khoma su ha ding akigot jing lain eima kuki cha te sunga khat le khat ki ka ki to mo na dinga pan ila awa numei nu naw ho su ling law su ki cha na dinga to gon kinai ho hi tuni apana thei ta lo ding a hi hichiwa hi di phaile na nopi hon duty hung ke popan ding a hi ta in a hi theya hi le mi pi hon jong corporate i bol duty chu i support jing deu KOIMAN duty po ho isu boy lo deu hi koi tabang hi chi di phailen khosunga boina hin sem a uma a hin ahung ki phin a hi lawai le numei nu naw ki chat na dinga hung ki phin a uma hi le aman mo ki pu dinga hi ti jong hi Information and Publicity Department di phailin authority kona jong thuso ahin boluwe ti chu mo ahi ki ne ne tu hin IDPs ho kinodoh na chungchang neucha ga seikit law hen hichiwa IDPs kinodoh ho hi he theidiu khat chu salam patong eastern langa kona hungal jam ho ahi win
hi chi khoni cheng khom a hi hi chi zut hostel tina a hi IDPs ho Vaiphei ho umu a hi ahin la hi china a hi ZRACVDF TGO tiu ham APP tiu ham hi che ho loi lam kaina Zambek sang lam kaina a hi ahungovin hi ta chu tu ni mama ana pot do lo wa hi le thu phalo ding a hi ti a hi gi na ahin bol phat na vin IDPs ho hi agang thei pe na ki gong kit na wa hi ta chu a now zut hostela kona hi anapot do vai ta hi gari la thei thei na kila wa Vaiphei nam sunga kiloi khom na leader hon jong ki thu pi a hi ta chu na wa kona hi anano do ki no vi ti a hi in zan ha chu thil pha pe pi za nam khat jong hi anasu se ta no a hi in hi che a chu hi chi to banga inam sunga khat eile ei ki ka iga ki su gen theu email ma hon ehin su gen theu wa gen thei ta hung za mo wa iki hin so na di wa imi isala hin del kit na hile hichila azong chu ki safe kit lo ti ho bang hi igel a hile chun lainat om le jengen kanam mi te ho adi se nen tuni a hi Vaiphei tribe ho I kha pha no hi tai hichi LEISET chunga hi koima permanent na hichi lai hi keigam a hi ti nei umlo a hi hat pa pan ato pha a hi in hizi chun tuni a jong hi Vaiphei tribe ho ikito lo je wa hichi chan ge hi min ei bol a hi na Vaiphei sunga lamkai ho tu ho ti chu lamkai ho ti na in lamkai ho phateta ikigel phat no a hi tai tuni a jong hi hichito banga GENTHEI INAM min GENTHEI atu na I tribe min GENTHEI atu na het pi ilova igal mi ho ito so jing na layo pu elem khaute a hi in meitei hon hizat pi ei thawa hizat pi hi ei su GENTHEI wa imi isa I ho I veng izat ham khat hung ki chan nunga meitei gala tampi hung ki thina lai ngichiwa meitei ho hung ki support kit hung support na deilo ze a ki phin na ahin ki nei a hile IDPs I khosa na a kona ei kinodoh kit a hin hichiwa hi Vaiphei ho tu ni chan ge a I kha do lo wa I gam inam po na inei theilo wa imi isa izat chanpi I ham ke ba pi lungsi na nei theilo wa tu ni a Vaiphei pau tho mama chunga e tha go no wa hi le na kisi na hung sang ding a hi lam kai kiti hi mi pi be ya lam kai thailo hi mi pi chu achama thei a hi a hin la lam kai kiti khat chu mi pi be ya a hi thei poi ti hi het no angai tu ni a lam kai ka hin hi chi panmun ka ding tan ti a kilet sa le zong le chun phat khat le nami pin na hin to sot lo ni ting le hoi lai na jot ting ham na ki het angai hizi chun a hi thei ai le tu ni a jong hi kanam chan pi ka tribe chan pi Vaiphei hon jong kha na inei wa tu ni a hi Vaiphei jong a hlom a ki hi poi kangpo pi district a hi in Chandil a hi in Tengnopal a hi in Churchanpur a hi in hoi lai ham lo naw ki dim set na hi ahin la Vaiphei sunga lamkai ho kitup lo ze a imi isa mun khana aki koi khom lo ze a hi chi to bang lungel anakinei kha lo ze a tunia inam pi gen thei a hi ji chun Vaiphei sunga lamkai ho jong tu ai kha pha a hi in IDPs ahung zam hi asang tela hi in a hi thei ai le mun khana settle bol lo hi ten tunia eino do ho eino do ki thailo na di wa chu panmun ikila de wa India gamjong hi masanga British in kagama hi ti a analo a hi ahin la ama ho ahung hat phat na wa anadel do wa tu a hi ama ho gam hi ai India gam hung pan ai hi chi to banga chu LEISET chunga hi koi machan hi chilai hi kei gam a hi kei in mun a hi ti a adam sung apu apa khanga ahin to pha jing na mun permanent lo hi van gam ti lova
KOIMAN permanent LEISET chunga kinai lo ahi a hat pa pan ato pha namun chu amagam hi jing ahi in TUNI a jong kanam chan pi Vaiphei ho pillu hitin khangu hitin INAM mi te ding igelo angai tu a jong hi lam ka sunga election kit han lang elem khaute ti lo wa jong hi Vaiphei izat aching a thim kidim se nahi hi chu hot tun go lew han koi ham e ho e zo ni lam ka sung jenga jong ka sei ai Vaiphei tu a hi adi se na eastern zone langa ko na hong jam ho jong hi chalai mu na asang te la ki umai hi tain hi ji ichun phata a vai I ho mo angai a khuti lawa hi le tu ni a INAM chan pi ipau ki ba pi ipau ki het pi hon jong hitia e bol theya hi le I kha phan wa hi tai tu ni a na pau ki ba pi na ham ki ba pi khat hita hi in sung ki sim tup na ding ti a pan akila la ya hi chito banga I tribe khanin leader khat hi mana anei lo chaga GENTHEI ho idei nawa atopi a adele le the a hi la mi pi ho zong I kha pha no hi tai tu nia I to bang leader I do yo ham ikil hen pha no hi ti hi a chaina ka sei the hin den tu hin ko tu ho a ko na thu phon neu khat ga vekil lo hen ko tu hon zong thukin thu kho ta je in thukin thu kho ki ho khom na dinga ko na thupi ti a hi lekha a hin boluwe ti a hi in hi chi hi ahung hlung ding 14 February 2026 Saturday jing ni ho 11 am ting la hin hausa zo si gamgi phaya patna taphau chan ge ya hausa zo si hlingke ya hong ding area tina defense lam kai ho zo si jong hling se na hong zaw ding chule Sadar Hills sunga hausa zo si le hichi sahil kan ahop zo si na bon chawa na hong so ke diu Kuki in pi Sadar Hills a zo si zong a hlingke ya hong ding a hi in igam sungo wa thil dan ho hi ivet na hi le a boy tan hi ji chun ki ho khom lo a kho tai koi ta bang hi chewa khauta a thupi ki nei hi anit lo a uma hi le a chunga dan dungzuya thu ki tan ding chule sang thum aleu na lai ding hi ti a jong hi ko tu in khauta a thukin ki ho khom ding a kho ten khat ta ze a chu ko na a hin bole ti jong hi mo ai ki ne hi aban ki na hi ga velo hen litan boy je a chu internet hi ninga sung kha ding ti a hi government in thu phone anabola hi chi dung juya chu internet jong anaki kha a hi in a hin la hi chi internet ban ke bol pa hi tu a hi revoke ke bol ki ding a hi tai ti a hi phone do na a hin nei win hi chilanga jong hi government of Manipur secretariat home department a kona older hung ki bol ho jong hi chwa kona hi mu thei a hi tain ninga sung anakiti jong le tu a hi la do ding a hi tai ti a hi thu a hin so win a thu jong hi hung phadom hi tan tin a hin la zan hi a chu tangkhul ho chun boina a hin se movin in ho jong an hal be ve ti ho jong chu mu a hi je in litan sarai khong village authority hon jong hi chi chung changa hi demna a hin bol a hi in ei ho hin chamna kidei a hin alanga gal ding hi kidei lo a hi je in hi chiwa hi chamna anaki sei a hi in KBC a hi in KCC a hi in Kuki in P a hi in chamna appeal ana bol a hi na hin la hi chiwa hi ama ho hin lungel za chom ane yuwa avela hi ho khosunga hi pan ala wa heta chu adei phat no le in ho chong hi ahal be jing tu a chong hi adang ho ahal lo naw hi PGM til e ho in ahal wail ama ho in jong aka ding do la hi ahung pha na chu an hal be ta lo hi in hal thei chanwang chu ahal chayo hi tai ti hi mu a hi in hi chin na chung cho na chu tu a hi melong ho ti tauti tangkhul ho keu hi ta lovin melong ho za chom ho tribe za chom hon jong hi ta chu kilol na khat emergency thu ana phong ovin
a hi the ai le chi le wa le hi ball daw hi ti zong hi to gon anei wa hi na ji chu ama ho hi aphat na khat chu ami pi hi a tribe chum chuma umu zong le se peilanga hi nam se peilanga hi khatna khom a hin amin khatna khom a hin hi chi amin khatna amin pha daw ten na amin khatna khom ho lo hin thupi na a hin nei tieng ole amawi kito ta pangjing kit jiu cho hi chewa chong hi ga velo chun maram ho cho ngaba na hi chewa hi ga ve kilam pau me ho hi kit hi chi hon zong tunia athu so ho athil phone ho hi ga velo chun zani masalanga ana phone ho hi ta cho ai wanga tuni chan gya Kuki cha ten I het thiam lo mai theu chu e ho hi tunia GENTHEI na ito wa hi le hapta khat hapta ni hong chi ai le ki hei kit jing hi ta chu I hin khoman da na ki mang kit pe jing to bang I hiu chu mei te le Kuki hong ki to wa jong GENTHEI ta a hin kho anamanga ana su si no wa deilo bola na bolova na changha ma hong zam do ta chanu jong chu lamasa chu bei pan jo a hi le lamasa bei le a lakit na MLA ho CC in popular government a hin job pai ki jingu so hi chi to bang chu hi ben e ho hin tu a jong hi hi chi tang khul ho ta ki boy naw hi niau chakhat ai gel mai theu a hin la tu ai ama ho hi a phung pi langu hi chi a se pai leader ho lang hi ka hlunga ama ho a ko na jong older hlung a hi tai a hin la hi chewa ki ven deu dan chu anai to ma cheng khoneu cha cha cheng hi che ho hi phateta ki ven deu hi aji chu ama hon to gon anei dan pau hi ivet na hi le ni khat ka he poi hap ta khat ka he poi la khat sung ka he poi ki got na phata a nei wa nga thil khat bolding ti hi to gon anei wa hi ji in ei ho Kuki cha te jong phateta a hi ta chu ikigin deu hi avela hong kitim ki dei ti zong chu iga sei theu hin tin tunia social media dunga jong in amu de wa hin news dunga jong in amu te de wa hin Maova ho a jong hi melong ho telehen naga hon Kuki gam an halwi ti ho jong hi social media hi za chom chom a hong ki phongin a hin la hi chi thu hi phateta ki khola hi la ei ho mo jong an hi ji a hi la vai le khat hi ta chu personal ta anaki boy na ho po hi communal ta hin la jiwa hi chi ei ho gam sung boy na ho to hin a hin kai mat tengo le hin mi tam pin thang tom na a hin nei ji wa chu boy na ana so kha a hi ti jong chu mo a hi in a hin la tu a hi Nagaland government in jong under control a hi tai hi chelai mu na boina an ho chu tu a hi lungkham na ding ta poi iza kai control a hi tai ti a jong chu thupon anane a hi ta in a hi the ai la kanam mi te ho I che na wa hi kineu sa dan a hi lo wa hi le lungpi ken dan hi I thep mo anga in e ho hi I sei ma bang wa chu ilung ha na jong le ki tom zat jeng to bang khana hi a umin hi che ho hi hoi ta I vet deu thil iza kai hi illegal ta aka bol theinai ti a bol jing lo ding a hi khatwei ni vei I bola hi jong le kisi a legal ta na to pha ra hi ti chu dan di ta a dan dung zui a na to ding a hi ta illegal ta aka bol theinai ti a hin bol ting le anung le thil hi phalo ta ong so thei a hi in tu a jong hi I gam sung vai hop dan ho hi tildi lo ta vai ka hop jong la KOIMAN he poi ti ho hi I bol lo di wa hi chiwa Maova hon thil phalo ta bol ti na hi poi Kuki nam sunga lam kai hi hen mi ham ho hi jong leo hen I che na wa hi dan dung zuya kichi chat na hin khomang te I hi theina divin kanami te hi nga avela ka hong tau kin ne hi chi naga ho ahungwa mei anhal na wa na su sit ho chu hi chiwa jong hi Maova village council hon report ahin boluvin gari jong tampi asu sevin in le low chair ho ahi lawa hi le mobile phone gari ti ho scooty bolero ti ho cha chom tampi anasu sit ho hi chawai lease a bolvin to a hi government hinga jong summit a bol wa hi tain abona hi ahin mu theine divin jong pathin in phathe hin bo tan tin chule hi chiwa a chaina a ga velo cha chairman pa jong hi Vaiphei ho hi ki dai
Vaiphei ho ke hlom lo hi kanam mi te ho pateta in pango hi ting ki su tu mo hi ti inam sung hard hen iti vale ema tribe ikisu tu mo nga ye ema tribe KOIMAN I hung ki khoi pi lo wa khat la khat ki lungsit na in nei tiengole inam pi Kuki chu hung ha thei ding hi tu ne a jong hi Asama omo hitin Nagalena omo hitin Manipura zong leo hen khat la khat I hung ki dem jiwin hi chi iki dem pau hi a koi chu a ki hen thei I po veti pa hi I hung het do na diu pathinin aban bana in ko na diu lampi hung a hin siam pi hi hizi ichun khat la khat ki hen thei khat la khat ki muda thei khat la khat ki vet da thei I po ve ti pa hi I lungel vai koi wa kanam mi te hon lungel atha be a igel de wa hi khat lang a boi ting le ikinui sa novin khat lang a boi ting le ikidem to vin hi che ho hi avela bol ta loading in jong kanam mi te ho ka hin tem kit na hi aban le tu a litan langa inam mi pi boi na je a to hom na anabolo hite donation anabolo hite ti a anakichi hapa chu haptaki chan ge a hong chal han lai ding a hi in a hi the a hi le tu ni chan ge a pan lanai lo igam inam ngai lut na nei lo ho khangdo ovin lang tu ni a patna pan langi amuna pan gala thei hi jong lang hi chiwa hi pan lang katin keizong kagam kana ma dinga cheng khat cheng ni be aka zaw dinga hi ti pa hi lungel nei hi tin igam inam a dinga genthei tho ho hi ki tho pia din khom ding dan hi ngai to taw te ti hi kanami te he nga kain te ba hi in hi chiwa account number ki koin koi to bang account number a hin penom om jong le account number ki koin IFSC code angai cha na hi le chiwa ki koi kitnin aban le koi to bang GPay bonom hon jong hi chiwa GPay number ki koin hi chi GPay number a hi na pi zo ting le screenshot bolin lang nga WhatsApp number jong uma hi in hi chi WhatsApp a hi na pi na screenshot to na min ho nin thot ji di wa hi ti jong hi a chaina a kain tep kit hin tin koi to bang anambara pen pe thei lo I mo ba hi jong le hi chi video hi screenshot bolin lang hi chi wa QR code hi scan na bola hi chi wa ko na jong ipi thei jing wa hi ti chu iga phone do hin tin chule jan hi a hin pe ho si tu ni hin ga phong do kit lo hen zan hi a chu som gup le li chan in a phone wa hin tu ni a hi som gup la nga apana som git la nga chan nga hin pe ho hi ga velo hen kipa le jing igam inam ngai lu a gam dang mun danga zong le tu ni chan ge a inam gen theina ha sat na ho ngai nat na ne ya pan hin la ho zo se chungin avelin ki pa thu ka sain chule tu ni a hi chi som gup la nga pa na som git la nga chan ge ya pan hin la ho zo se jong pan na hin la awa igam ina ma dinga na nei sun sun na hin to na chungu wa pathinin alle sanga tamzo na hin phat the hin bo han lang na hin pe ki taw han ti jong hi nang ho dinga pathin hi nga ka taw na hi han lang chule hi chi som gup la nga pa na som git la nga chan ge ya pan hin la hola sang pen cha hi le lam khulun chong loi ama hin sanga a hin to in ama hi tu ni chan ge a dinga one up na 85 chan ge a jong hi asang pen hin ala hi ti hi iga phone do hin tin ama le ain ko te zo si jong pathinin asum hol na asumuna ho a phathei bo in tin igam inama dinga akiting jong le hi chi sanga hoi zo la phazo pan a hin la thei na dingin pathin hinga itaw pi un a hi hi chi chan chu tu ni Kuki news mangcha a date 13 February 2026 ni a igam sunga thilhung ho idei lo ta ho jong a hlungin igel pha lo ta ho jong a umin hi chi ho I het theina diule muntina thilso ho jong khat la khat iki het themova khat la khat iki lungsi to theina diwa in phone do thei ho hi chi chan chu hin tin tuni Kuki news ve a hin ngai ho zo si na chung chi win ka ki pa in na bon cha win pathin in phat thei na bo jing taw han Kuki